Poštovani pratioci TV Panorama, nalazimo se u Bosanskoj Krupni, ali još ne utvrđeno tačno lokaciji. Došli smo da obiđemo jednog čovjeka koji je pastir i koji je pokazao da se u Bosni i Hercegovini može živjeti jednim lijepim životom u prirodi i zajedno sa svojim sinovima i saradnicima i porodici. Ovo je znači jedno njegovo imanje, ovce, ima tu mnogo toga za reći. Stoga da vas upoznam. Sanele, prije svega, možete li se predstaviti i opisati nam gdje smo, šta smo i s čime se bavite? Evo ovako, ja sam Sanel Alčić iz Bužima rodom. Bavim se sa ovim već 12 godina. Sad se upravo baš vraćam iz Lušci Palanke, općina Sanski Most, sa paše gdje sam probao ljeto. Vraćam se prema kući u Bužima, ako Bog da. Među svoje Bužimljane. Među svoje Bužimljane. Plan mi je tamo negdje do veliki snijeg ovako i bude, doći kući. Baš će nas za neki 15-20 dana početi janjivo stada. Znači ovo su vaše ovce, evo ako može kamera samo da ih pokaže. Koliko je to ovaca, Sanele? Ovdje ima oko 700 komada ovaca. Ima nas ovdje 3 vlasnika. Moj je nešto oko 300 i nešto. Ima u mene brat. Ima još jedan momak sa nama. On ima oko 150. Oko 700 do 750 ima, nismo baš brojali. Ali to je tu. Kao što sam rekao, bavim se sa ovim 12 godina. Živim od ovoga, radim uz ovo. Znači, vođa sam ovoga stada. Ovih radnika, pošto sam najstariji, najiskusniji, odavno radim uz ovo. A nešto ste pričali da je život ovdje vama bolji nego kad idete u gradove, znači ispunjava vas ova prirodna ljepota i plus posao. Da, čovjek se psihički odmori uz ovo. Znači, da bi ovo kao prvo radio, treba imati volju i ljubav prema životinji. Eto, ja se odlučio prema ovcama. Ovdje moraš, znači, nije ovo svačije raditi. Moraš biti spreman na sve, znači, ovdje moraš biti, kao što sam ti rekao, i veterinar, i doktor za njih, i gazda, i složnost. I složnost, šta je najbitnije među nama radnicima, da oni rade onako kako valja, da ne rade kako ne treba. Ja ću ti reći, davno, nekada, je moj stric imao ovce i vjeruj mi, meni je to bilo jedno najljepše iskustvo kada sam ja njima komandovao. Kakav je to osjećaj kad komanduješ stado i psi to rukovode i šta je to, kako to izgleda i kako se to radi? Pa evo ovako, evo na primjer, ovo stado hoće da se ide ispred njega. Evo ja idem ispred njega i one kreće za mnom. Ovi ostali, jedan ide na začelju, da naravno ne bi koja šta ostala, je znao se gdje se zapetlja se u kupinu, granu, neko može i ukrsti. Jedan ide u sredini i tako, pogotovo kad putujemo putevima. Znači ovce su ko neki isto, mislim stado, kažu neki čopav, nije čopav za ovce, ali stado ima znači i svoje ovnove i lideve i sve to ima, oni sami to se skontaju. Sve to ima svoje. Ove velike pse koristimo gore radi zvijeri, radi vukova, medvjeda, a ove manje, šta zvani vraćalce, one kao čuvaju sa nama, pomažu nama kao ovčarima, da lakše saberemo ovce, da vratimo kad pođu gdje ne treba. Tako. A gdje mi reci, Sanele,
Obzirom da si ti prije svega i sam kao ti pojava, mislim, samo izgledaš fantastično danas u tom izdanju i sviđa mi se tvoj stil. Ti znaš da sam i ja nekad imao dugačku kosu pa se me pofalio. Šta bi ti rekao kao pastir za buduće pastire? Kako bi im savjetovao da krenu u to i kako se treba prema tome postaviti? Ovako, ko misli biti gazda od kuće, a ne ići ovome, neki ne uzima. Znači, budi čovjek. Da, ovdje gazda mora biti uz ovce. 100%. 100%, ne samo... Nema, ne mogu, neću danas, znači svaki dan. Ne, ovo stado ono ne da ni bolovanja, ni praznika, pa čak ona ne priznaje, ne daj Bože, ni dženazu, da moraš otići. Pa de nam recite kako bi onda pomogli da ovčari i pastiri i baš ovaj zanat oživi ovdje u Krajini, jer mi smo iz nekih informacija saznali da se u Krajini to najmanje radi, ne da se radi, nego da ljudi slabo to kupuju, da slabo sa vama surađuju, a naši smo svi krajišnici. Kako bi mi to riješili, da vi svi imate dobre uslove za rad? Pa evo ovako, kao prvo, da bi se u Krajini moglo prodati, ajmo reći janje, mesari moraju malo cijene janjetine pečene oboriti. Znači, preskupo je sad, nije realno. Nije realno, znači on je od 50-60 maraka kila janjetine i zato janjetna ne ide u Krajini, a plati meni 10. Pa sad izračunajte, meni plati janje 300, a on ga prodaje, ajmo reći, 550 maraka izađe ga to janje. Pa to znači da je on prodao samo ne jedno, nek 2 janjeta po toj cijeni. To tako ispada. Tako je, on ima na tome janjetu haman mala razlika nego ja. Ja imam 300, znači šta sam u mater hranio čitavu godinu dana. I trud svoj, šta sam bio i na kiši, na snijegu i hranio i njega i mater, ja ga dao za 300, on ga samo ispekao za 2 sata, on ima 550. I znači po takvoj cijeni, kako se radi, kako to, ne znam ko je dozvolio, da to tako može, to haman nije realno i nema smisla nekog za toliki trud koji ti ovdje ostavljaš i drugi pastiri u Krajini da bi se tako prema vama odnosilo. Pa šta bi ti sad rekao da se to popravi? Kako da se to uradi? Šta preporučuješ svim pastirima? Imaš li neku ideju da se to zajednički nešto osnuje? Imaš li ti neke, obzirom da imaš veliko iskustvo za to? Da, pa znate kako? U nas većinom narod drži dole u vrh glave 50 komada. Prosjek. Prosjek 50 komada, tu nema, od toga se ne mora živiti. On proda te nešto janjaca, pošto drugi hoće, i kaže ne isplati se držati ovcu. Znači digni broj na 200 komada i gore, hvala Bogu, paše i dole ima, dobro, za ovaj broj dole paše nema. Znači pašnjaci su isto bitni. Logično, pašnjak ti je sve. Ja sam sa ovim brojem moram, evo sad sam ti rekao na Sanski most ići na 3. skroz općinu da bi ja obasto, ali dole se more do brojevi do 200 komada, dole se po Krajini može čuvati, znači zemlje ima koja se ne iskorištava, koja se ne ori, a većinom omladna bježi vani, oni bježe od ovoga posla, kao on neće da bude ovčar, a međutim ode tamo u drugu državu, pati se više 300 puta nego ja se u stvari ne patim, nemam se zašto patio, kao što sam me našao ruke u džepove. Normalni ljudi koji su dostojni ljudskog karaktera i života. I to je cilj TV Panorame. Mi želimo predstaviti građanima Bužima i općine i kantona i države da se treba svako udostojiti, biti ono što je najbitnije, a to je sanove što ste vi danas pokazali, da čovjek treba biti čovjek i ništa više od toga. To je sva mudrolija života. Ti moraš ovdje, kad sa ovim se baviš, znači moraš biti prvo narodom, moraš biti kao prvo čovjek. Ne ovo stado sad praviti ljudima štetu. Logično, tu će ti policija doći, plaćaš sve što napraviš kako ne treba, to ćeš platiti. Onda na to sve što ćeš ti platiti, nećeš više tu da nailaziti.
sve u svemu moraš biti dobar narodom, poštovati narod, a oni će poštovati za uzvrat tebe. Znači dobro se dobrim vraća. Da, evo ja, kako sam krenuo, još pred mojim ovcama nije rekao neko, nemoj tu, zato poznao sam od ovim ljudima, baš na ove 3 općine. Bujruma imamo u svako selo Bujruma imamo. Pa eto, obzirom da poznajemo i vašu porodicu i da ste jednog lijepog bontona i uvijek čovjek koji je tu za svakoga, kako bi vi sad savjetovali nove mlade koji pokušaju neki poduzetništvo, bilo to ovčarstvo, bilo to poljoprivreda ili bilo šta, jedan vid vašeg razumijevanja svega da stvorimo poruku kako bi oni trebali kad i dođu i do para i slave, kako da se ponašaju kad to ostvare i kako da oni postanu ti ljudi, a oni ljudi koje se ti pamtiš i prije rata i znaš kako je nekad se to cijenilo između ljudi, znaš prije. Da. Pa ovako, slušaj, para mnoge iskvari. Ti sve u svemu moraš biti, ako ti Allah znači dadne, nemoj se poasijeti, ako nemaš, nemoj se žaliti, bit će dragi Allah će dati na faku, a međutim narod se previše iskvario, para ga pokvarila, zapad ga iskvario, nema više oni ljudi, nekadašnji oni pravo domaćina, da je on, da poštuje, razumijete, stariji da poštuje i komšiluk da poštuje i oko sebe da poštuje, nema to više, to je... Hoće li si ikad vraca, šta ti kažeš? Neće. Znači gotovo? Neće se vratiti, neće vratiti. Ko je kriv sad, šta ti misliš? Krivi sami sebi. Je li to pohlepa ili neko pokletstvo ili nezadovoljstvo? Šta ti misliš? Pa kao prvo nepokornost dragom Allahu, kao prvo to. Drugo mržnja i treće pohlepa. A ima tu i neki tipova zajednica koji su to od ljudi napravili, nekim pametovanjem i tako to. Mislim, nećemo sad imenovati te take stvari, ali mislim da ti razumiješ na što ja mislim, koje mogu i narod malo i zavađati i postaviti im lažne primjere života. Ono što nije vrijedno takvog života, oni misle da je to pravi život. A zapravo pravi život je baš ovo gdje smo mi sada u prirodi zajedno sa prirodom. Jer čovjek je najzdraviji kad je u ovako divnom zraku. Evo, mene je bolio stomak prije nego što ću doći ovdje. Ja sam morao kupiti donat i vjeruj mi, ovaj razgovor sa tobom i ovaj zrak i ovo okruženje, vjeruj mi, ja sam već došao sebi. Nikakvih problema nemam. Ja sam na ovome zraku čistome svaki dan. Osjećam se, nemam nikakvih problema, zdravljem, hvala Bogu, zdrav sam. A bio sam me upitao ko je to kriv zbog toga. Pazi, ove su stranke, politika, to je najviše zabadlo narod. Je lažno ubjeđenje u tome svemu? Lažno ubjeđenje, obećava, huška jedni na drugi, međutim... A kila janjetne 60 maraka. A kila janjetne 60 maraka, kao što se rekao. I onda kad se to proda i sve, niti ima tebe, a ima samo oni koji mogu to. Tačno tako. A sve u svemu trebamo jedni drugima da budemo složni, da se pomažemo jedni drugima. Međutim, eto, nažalost, to nije tako. Pa imaš li ti želju, ako ti to želiš, nije problem, da ostaviš jedan kontakt telefona kako bi drugi ljudi koji su takvog karaktera kao ti, i ovčari i poslovni partneri, da stupe sa tebom u kontakt, ne samo da surađujete i da vidite kako bi vi zajedničkim snagama promijenili tako jedan bitan problem za ovčarstvo i to, čisto da proširite još ljudi oko sebe, ako želite. Ja neću vas uslovljavati, a mi možemo i u opisu kanala ostaviti vaš kontakt telefon ako želite to. Može, nije problem, niko moj broj, daću ja tebi svoj broj, šta god zatreba. Želite li sad ovdje ili da ostavimo u kanalu? Ma, poslije ćemo. U redu. Sanele, ja imam želju da upoznam vaše radnike. Možemo li malo do njih? Evo, možemo ići. Hajde.
Sanele, ovo je brete milina. Jel se čuje ezan ovdje akšamski? Pa čitavoga lita u Palanci nisam čuo, kad sam došao na Veliki Dubovik, kad je zaučio ezan, evo ovako sam išao jednom livadom, kad je zaučio i kindijski ezan, sjeo sam odmah da ga poslušam, znači nisam mogao stojeći, odmah sam sjeo da poslušam ezan, stvarno ništa ljepše od ezana. Jes, Bogom, sigurno. Sanele, ovo su sad neki vaši radnici, prijatelji, saradnici. Možete li nam reći ko su, šta su i da malo sa njima porazgovaramo? Evo, ovo je moj radnik, krenuo je sa mnom u proljeće, sad oko aprila, bude sa konjodora. Eto, nek se predstavi. Ja sam Admir Bapić. Admir Bapić. Da. Čuvam ovce sa njim, imao svoj 50 komada. Bio sam u Sloveniji godinu dana, vidio da mi ne ide, pa se vratio Zavi mi. Majka Bosna. Majka Bosna, nema gore kruha. A oprosti, molim te, godina, 25. imao šta ljepše od ovoga? Nema. Ljepše od ovoga nema. Ja vama, dečki, svima zavidim i vama je ovdje ekstra. A jebi ga, mi smo ovako naučili. Ne znam nek ovako. A de mi već kako je ovako sa Sanelom i to. Sanel je meni se jako svidio, ja njega poznajem i lično, ali danas me toliko zadivio da sam presretan što smo ovo danas došli i snimili. Pa dobro, čuvam ovci, evo, 10 godina, nijedne godine nije bilo bolje što sa njim. Nijedne godine. Aha. Najbitnije se ne galami. Ma neka samo. Da, bitno sloga samo. I kako ti sad ovdje provodiš dan? Šta tebe ovdje najviše ispunjava? Šta te je ovo prijateljstvo? Šta je tačno tebi ovdje najdraže, mimo svega? Šta ti je ovdje vrhunac tvog dana? Pa najdraže mi ove ovce, čuvati to. To je najveći, najdraže mi je to i najfiniji posao. Zdrav, ponosan, rukama, Da. nema Čiste ruke, vajk. halal pare. Da, tačno tako, halal pare i Ja ti se zahvaljujem. Drago nam je što si tu. Mi ćemo sada da upoznamo i druge. Sanele, molim te, predstavi nam ovoga momka. Ovo je moj bratić, Belmin Alčić, ima 18 godina, ima već 3 godine kako je sa mnom, prati me uz ovo stado. Bio je otišao u Sloveniju malo raditi, bio mjesec dana radio, rekao da neće više tamo, vratio se opet meni. Prijatelju, dragi, selam, Medin, možeš li nam reći ime i prezime? Ja sam Belmin Alčić, imam 18 godina. Evo, bavim se sa ovim stočarstvom i bio sam u Sloveniji, vidio sam nema, vratio sam se nazad, ponovo sam krenuo za ovim i tako. Znači, kao i ovdje, majka, Bosna, domovina, srca naša, puna je svega. Tako je. Pa da nam reci, koja je razlika sad u Sloveniji, život i u Bosni? Pa, velika. Ovdje ima mir, opušteno sve, čist vazduh, gore nemam ništa. Zatvorit sam u stanu, nema. Jedna soba, ovdje imam sve. Pa da li ti podržavaš jedan projekat TV Panorame koji mi želimo i predstaviti javnosti? Mi planiramo pomoći i predstaviti ovu našu domovinu i ljude u njoj koji su tu i vjerno doprinose ovoj domovini i svakako u svakom segmentu da pozovemo ih i da kažemo cure, dečki, kogod stariji, vratite se, hajmo je graditi, a ovi ljudi su za nju i se borili. Da, podržavam. Sve to. Trebali se mladi, bi se trebali vratiti. Sve je to ošlo. Sloveniju i tako. Gore je ošlo sve. Vani, zemlja se ne obrađiva. Nema. Stari umiru. Mladi ošli vani. Nema, niko ne ostaje ovdje. Sve je pusto. I tako. Tužno malo, zar ne? Pravo tužno, pravo. Jer to je naša domovina. Za nju su časni ljudi žrtvovali se. Tako je. Pravo. Lično tako. I nama po ovoj poruci današnjoj je da se mi za nju i borimo i gradimo kao što su oni, a ne da odustajemo i da tamo tako odbijamo neki vid bilo kojeg djelovanja. Da, istina. Tako.
mnogo ti hvala na iskrenosti, mnogo to cijenimo, a kad počnemo mi javno djelovati, mi se nadamo da ćeš biti uz nas, uz neke projekte i ideje, da pokažemo ne samo našim ljudima i cijelom svijetu da Bosna vrijedi 1000 čuda sa 100.000 i mnogo toga, jer Bosna je majka, zemlja i mila, svima je ona dala sve. Mnogo ti hvala. Mogu te zagrliti. Može. Dobrodošao opet u Bosnu. Sada imamo još jednog gospodina, ako ga možeš predstaviti da znamo ko je. Ovo je Amir Bapić sa Konjodara. On bude otac od ovoga mog radnika, Admira. Došao malo da nas obiđe, donio nam pića, hrane, friške. Znači prijatelj. Da, prijatelj. Donese nam ovaj čovjek, obiđe nas, logistika. Ma super, super. E tako. Prijatelju, Medin Šabić, TV Panorama. Amire, drago nam je. Možete li nam reći otkud vi ovdje i šta vas ovdje ispunjava i da čisto čujemo neke vaše riječi oko svega danas i naše posjete i kao kraj? Pa ja isto uživam, ako držim ja ovce, i uživam u to i to mi je hobi. I danas sam došao malo kod kolega ovih svojih, kod malog, donio malo piće, malo hrane im, tako da i počistim i to. I došao malo ovako da obiđem i uživam u to i to mi je, volim to, znači ovce volim i zavolio sam i to mi je sve. I poželio bi ovoj omladini da ovdje ima para, ima kruh. Da ne idu u bani preko granica, jer ovdje je bolji život nego gore. Je zboga. Bolji, znači, ko hoće ovo, ali džabe ti ako čovjek ovo daš, onako nema volje oko toga, znači moraš imati volju zatim. Imati volju da bi to zavolio i da bi to čuvao. A imaš li nešto da kažeš našim gledalcima iz TV Panorame, obzirom da je nama i čast što smo tu i mi se vam ovim putem zahvaljujemo i mi ćemo tek početi još mnogo toga za vas. Čisto nešto za naše gledalce, da li da ostave neki komentar ili nešto o ovome, obzirom da smo mnogo toga danas rekli i emotivnih stvari, pa eto nešto što bi vi njima rekli, šta oni misle, eto nešto čisto vaše, čisto da to bude lično od vas. Ne, ovo je sve što ste vi danas došli, svaka vam čast i da se to malo proširi i da se razmnožava i to tako, ne znam šta bi dalje. Zahvaljujem se vami koji ste krenuli s ovim, da obiđete ove stočare i tako. Pa mi smo baš jučer preuzeli zvanično sa ugovorima i sve ovu televizijsku stanicu, to je YouTube kanal TV Panorama i započeli smo taj preokret zato što mi želimo da vratimo mlade u ovu domovinu i mi ćemo nastaviti dalje. Stoga sve oni koji nas budu gledali, molimo pretplatite se, lajkajte i ostavite komentar ako ovo podržavate i naravno ako isto imate želju učestvovati u našem planu i projektu da vratimo nazad omladinu i ovo veselje nekada što je Sanel već govorio, onda nam se pridružite, imamo mail i kontakte, a naravno ostavit ćemo i Sanelov kontakt za njegove planove i ideje. Do sljedećeg susreta, TV Panorama i jedna predivna ekipa današnja, a rekli smo Sanele bosanska Krupa, Babić. Hajmo svi na okup da pozdravimo ekipu. Dame i gospodo, predivna ekipa, Sanel i njegovi prijatelji, rođaci, vlasnici, svi vas srdačno pozdravljamo. Sanele, hoćemo uspjeti. Nadam se da hoćemo uspjeti, zašto ne bi mogli? Ja sam uvijek naučio da uspjehnem. Znači možemo računati za tebe uvijek. Možeš. Nama ne možeš računati uvijek. Ja ti se zahvaljujem što si nas ugostio, čast i zadovoljstvo, a mi ćemo nastaviti našu borbu predstavljanja Bosne i ljudi i čovjek šta je najbitnije biti na jedan novi, inovativan način i mi ćemo ako Bog da zajedničkim snagama ne samo pomoći ljudima financijski svakako, mi ćemo vratiti spas u ovoj domovini. Ako Bog da. Eto, za tebe uvijek, za mene, za tebe uvijek kod mene imaš bujruma, dođi, bujrum, kako šta treba ne, tu sam za tebe. Sanele, moram i tebe zagrliti, ti si moj brat, ti si moj prijatelj, ti si mojim babom bio rame uz rame i drugima, hvala ti što si odslužio i odbranio ovu domovinu, ne samo ti nego i mnogi drugi. Nima na čemu.